Masodla Matalagina Sami Gaya Zervuknili Ning Shilakare Rivana Somirno Idumbi Kokrum Abungpa Makvai Atama Damalong Tada Idumara Kashabina Dangda Idum Masodla Sakvai Sase Jaina member in Jaili Rivana Lagasak Rewe Lemed Midekle Katomanala Hidada Sami Vaijula Paniung Sectele Jaina Soda Bible Bami Wulila Ning Shlakare Rawi Sogmi Nasarano Church we upcoming events Kadioka Jitimitle now the notified Samirastake next Sunday he Idumwe Mission Sunday Jane Hivangla Sag Sainang Soda Hivangla Shoki Miser Vaichi Paniung Sectele Gala Jiwe next Sunday, last Sunday, idum Church Workers Appreciation Day. Idum we churchly order to declare, idum we Evangelist Katum, Office Assistant, Atumle, Church na, Ningashi, Niyankung, Pongashoga, Jimikshone, Jaina, Jilla, idum detail summita, update Sarasake, J. Rara declare. Sunday upcoming events ji Jomei Kaisada Chitei Midale. Rally Ningshi Lage Angaida Datang Idum Siasang Rum Gaida Adam Gashuga Idum Gabag Naroka Salala Adam Namasak Bajalong Lee Idum Yadamak Rumor Sailala Pervana Tumli Faithful Salagina Ning Dong Lagina Idum Mirin Shirin can be Wang Iva Verbali Ning Shilage, Natum Katonganala, Verbali Kangatumagali, Ningashi Masot Milaktali Rada Shisage, Kala Siamasate Salala, Yaokomakasada, Kangatumagali, member Bingwang, Seha Samilake, Jihila, Ajita the Sang Pangatam Taran, Pongshongai, Natum Nala, Yaokomashim Purvang, Seha Sakami, Ishishim Kornala, Philosalake. Kala ning shilage jihila pongshok ngai aring atorhi ina majuklaga idumli atam ka sangka ngabag ngarong sakai sailala revani tumli tatam matasi gaya atam sampang saksai koruthilaga idumli Bible bami vuna bagahai Psalm 35 chile ngayashong kashunaka Idem ga kanang ga jot sampang salala ngator ya jingtan kahor simi kahor ngasoda kamatan ngasorai joy comes in the morning 1998 li Dangul Baptist Longway youth secretary sadlay laka Baptist World Alliance Youth World Conference Houston, Texas, USA, Sarah, Jaina, Jili, Wasang Kawai, Youth Committee Ping, Twitak Tai Sai, Jaina E. Wasang Laga, what Permrakwi Laga, Kajang Kani Wikili, USA, Baptist World Alliance with Youth World Conference, Gazange, Jaina, Kerjanji, Shulagina, Kolkata, Wena, Infal Wena Kolkata Wena Singapore Dalaga Singapore Way Jangi International Airport Wena Singapore Airline Airport Tongpungda Kabaya Damdaran Jiwi Atamli Titanic Kaji movie he Paul Lakinale Sai Jaina in-flight entertainmently Atumna Jichite Ishawi Sitli sit backly personal television sang mi ser ho gada mi awabuwi TVG yang laga Titanic ji homida ka tongna ji yang China ji yang adam daran jiwe karjan ji portrait sai khajli tra ka mathewa samane khara karjan hi paman ka shok zang hi yang mamang ga adam daran rawi kringa tui palaga karjan hi ka sa adam daran jili matai lak ka haya Vareshiwi Baptist Pastor Agazange Awi Kerjanva Bagapi Mane Awi Kerjanva Kikla Portray Masamane
Hollywood movie Titanic hi Kiang Adam Daran Chiwi actor and actress Leonardo DiCaprio kana Kate Winslet Anina Pangitalaga Laga Sawe Amuji Paula Kauda Kachungaship Neung the Lere Ka Hangaida Baptist way Pastor John Harper way Awi Mara Makika Mugapimane John Harper he Kajikatami clergy he Vareshi with Shimkuli 1872 Scotland Lee Paragasanga Naune Jingum Tradaka Tumgaga Damtaran where we look at machine Sampangawe Jishu Christa we can make a wala gada he quisangawe factory akli outside Jili outsalaga awe atam kahangadam taran Ana aram no bingli awing a sort no bingli Jishu Christa we paukapai ha shock laga Atumli Jishuli quisan kawai Ida the ping pong lakina Nanui la kuina Rivawi wang Odram kangatu Rivawi no mira akane Shimbana damrao de Shimbane Ka Nawakale Haina Masang la prewehi a Moan Satiawe Tailala Naung Lavu Nana Hui Nana Anihi Mirinhi Ring Rumbe Kala Anihi Jersakaling Galaga Jersey hi Mangawa Lakina Awi leadership alungli Jersey Mangawa Lakawe Awi Paukapahi Katahanai Shalaga America later clear Moody Church Chicago later clear Church in Ali Revival Crusade Kasali invite saying Jaina Chili Kasa Adam Taran and a Virawi Paukapahi Matala Gena Hashoklaga Manglaga Chunka Virawi look mission Sampanga Revival have Lagina show with the Hangi Jaina Chikukaina Aramli Scotland Lee Hanung Hawe Ka Chicago with Church Nali Revival Crusade he follow up Magasam Sabembre Jaina Nahili Raplum Red Holy Hawe Kala Ali Chili Pastor Sakwaila O Hawe Jaina John Harberina Naung Lawina Sea Salaga Kala Awi Gazinaka Jesse Hoda Atum he Wagwai Kangransawe Yeseli Wagwai Kangransawe Lucy Dania Jahas Chili Atum ticket he Wagwai Kangransawe the Hangi Ka Daidaniki Jiwi next Saptali first away maiden voyage Remake Kapaja Shongzahi Maquire Amerigali Ware Jiwangina I Daidanik we Kapau he Katongali advertise with a young laga I staka Habdal Kamangli Gig Jabaji drop side laga Taidanik we buy ticket Yawe Hili Tagali Tongose, he experienced Sause. Taidaniki, Giatamli, Hili Matamida, Jasi Mission Shokmani Dahangi. Kala, Jet, Lagana Shem Shokoda, Yakamakankla, Himang Pumarala, the Journalist Kanghana Damtaran, Chief Architect Bajina, Engineer by Naki Anglejaga, even God cannot sing this sheep Dahangi. But I ain't the Jasi, Mangapung, Masakar Mare, Chakamakanga, Kirvilakasaka in the Hangi. 1912, John Harberina, we now love Nana, 6 years old, Kala, our cousin Jesse, Atomi Jasip Tompunglaga, Zade, Zadmaman, last day, Jasi Mangapumranglaga, last day, Atom Gatorwi, sending a Tori, Korum Siasang Rumlaga, Gatorhi, Hidada, Service King Rumlaga, Atomika Shuang, Pakawe, Ngazinkara, Tamtaran, Awe Gazin Jesse na Naung Laway na Abawukli Lekla da Park Jane Jahansi we Tekli Tada Kamasai Jang Nashanyang Wabamjili Shepshina Wakali Jishu Christa we Maramli Panglagina Ha Shok Sai Kala Ali Kwisan Kawai Dam Te Sai Anik Raina Sea Sami Elikachi Hawaii Zimik Tungi Hawaii Jaina Shiktum Tek Chiling and Inglaga Zimik Tunjing Shanyangi Zimik Yitun Hawaii Tangmang Hawaii Jirana Damli John Harper Naki Anglejaga Jimmy Katunja and Shanyang Laga Aniling Reung Lagana Anglejaga It will be beautiful in the morning again. Akama Jimmy Kashoka Damtaran Are Tangmang the Tangmang Ting Hire Kakama Jimmy Kashoka Damtaran Tek Matelak Rehaure the Hangi
Aring a toy to me context we to enagang atam taran joy comes in the morning. The tor kra atam taran. Bra we take him a day, ring a park kamatan the puli hore the anahangi. Ji hang hai lagatum, the samawi, ji tangayaji, British we, passenger liner, the Titanic ship he, Ari we, iceberg, palm coke, young hug lagaili, wang daglaga, bung tradaka, minute 40 li, ngayawi, wang daglaga, Pumaman Hawi, Kaimaman, Pumaman Hawi. Captain, Jig Tea Dum Taran, Anawe, loudspeaker in a Huawei. Cabin Liki Parkama Bombay, Shock Cello, Color, lifeboat, Ticket Shock, Country Kavaida, Marie Kong now, life chicket, Mungapum Kavai chicket lay. G. Sangwe Cello, the J. Lekale Bingli, G. Atumna, Yaomi Lagaka, Tongli Hoshoke. Jetana Dumley, Captain in the Kiang Lejaga. Mayor no being not a Musang by Mre, remake up the Shinam, Kala National Bingli, Tong Saglo the Hangi. Jaina John Harbernella, Awi Gazin, Jessiana, Awi Namlavu, Nana Jingum Truk Naujili, Anilila. It had a Naujili, Kajon Gavai Milaka, Saksami Laka, Atumi crew member, Lifeboat Jilisang Gavai, volunteer Sadakli, crew member Bingli, that Shina Hawi. Kena remember pingkina nang lavali bam kui laga ida da lifeboat Marie Kong naujili kasang haire da ana kathaya dam dharan awi life ticket chi kuishok laga brevali magathaya ka hui masam pangrang gja miya kali ana ngawai miyawi kala captain jina shino bingli first preference milo now ra bingli first preference milo da kawa dam dharan John Harbour na hangi shino bingli now shino bingli kala Kahui masam pangrang gaja mi bingjli tong saklo da hangi kiwangla juga kahui sam ga panghai bingjiwa ka thili manga chimare kha kahui masam pangrang bingji ngachire jaina atumni preference milo atumni kan bi khwai sa saida anina bangla gina wawe mi hi yong ba ngapmaman ngawun yaw dang idam nai da amuli kyang adam thran te ngapumaman ka chungkala jilika sang haire ka chungkala aruila mayano ping atum kai kala chang vaisa ye kha jili security ping jina mazang sakla original national ping jili da preference milaka ka sa tam taran ngapumaman hogada John Harbour dynamic way orchestra la sa da clear grouping jili ho khilaka rasalo la rasalo nearer my God to thee iwi vira iwi ame Kachila jira konglo da chi kong saglaga chili ra ka chi masirung saglaga ana verbawi bog ba shoke Jishu Kristali kuisanglo ka hui sampang re shimangi jaire ngapumgi jaire jiwi wangaina ka tonga verbrali hamsanglo da ana bog ba shok man laga razang sage nearer my God to thee ka sa dam dharan mi bingok lunglila ka nga paura laga atum verbrali siasa John Harbour na bang kanga laga sok mi siasa mi ngapumaman terusang gaya dam dharan ana yong shok laga ruyake ka shapena ta tinga kaya kli singkui laga chili mathingai mda khong ta tak lebing chili Jishu Kristali kuisang lo chita kana ka huisam bangrei da ana yang ngaina awi struggle salaga ana baujade bauga zada dam dharan ngawun yaw ta tak li dam dharan ana ngapum hogi mingli ina da baujade lastly ala awi yang kanao Kangi kapai Malay to the Pau Kapajika shopping in the Hashok laga ala lastly va Teru Mangsang Man laga Terungli doesn't laga ala Tiawe Jingum Tumrada Chiko Jasai Mi Tinga Shagatum 1360 he Teruli Napumti Gaine doesn't laga to me Makan by to the Kade Bingba Shino Bingli no Shino Bingli Kanqui laga Titanic jiling pumaire. Ogatui ngawun laga Babeli radio li ngawun laga kangazega ochota kane. Ogatui na hibang chakmajai. Jingum mati withili Ganadali Hamilton gaho CD jili church kaga dam dharan. Miyakana. Scotsman we miyaka Aquila web order anida that testified say.
service ka kuya tam taran anaida tahangi. I am a survivor of the Titanic. When I was drifting alone on a spar, kaya marikai na wakli tuksing laga, pong zadak le adam taran. That awful night, ngaching kangajama ngayajli. The tide brought Mr. John Harbour of Glasgow. John Pastor Bajli iwili tata Kairaye, also on a piece of wreck near me. Akayak nauli tong laga. Man, anailivawe, hey, idaw. He said, are you saved? Naga hui sampang hayralang. No, I said I'm not. Mas sampang rangi dahangi. Jaina na kihang le jaga. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Jishu Christali kwisang lo. Jida ka naka hui sampang rangi dahangi. The wave bore him away. Alikang deapam ni kaiwa le away. But strange to say, brought him back a little later, and he said, are you saved now? Come at the kagini wili kaira lu yarasaye, kala na ili vau da hangi. Naka hui masampang hayra da hangi. Jaina, inang hangaye. I said, I cannot honestly say that I am. Ika hui sampang lakaira de ning talagin and donglagin mahang remane da hangi. Jaina ana kanawasana kyang mikleja, he again said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Jishu Christali kwisanglo naka hui sambang le hangi kala masang lila, and shortly after that he went down ngapumawi. And there alone in the night dang mangding gahai ngaya shamadrujli, and with 2 miles of water under me ewa chingli teru kilometer kni dang tukta glejli upai mlemada. I believe in a Jishu Christali yang galaga. I am John Harbour's last convert. John Harbour we kanawa ngadanga kuyachi ini da anajata testify sai. Joy comes in the morning. Oring a tori topic na ring a pa kamatan he dang kamang yakan twelaka matorshong rai da hangi. Kivangla jika Psalm number with 35 weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. Tangaya ka wiwang, jab ngajala bai, ka jingtan ngashuda, kamatan ngasorai. Kipana kapikla, kipana lai hi hangla jatam taran, David awngana, Psalm lyrically ka hangatwini. David awanga we karjani pa ki ngatam taran, awe mirin hi roller coaster katung ka kana bui ka taye ringa pala ka chunga sambangi ka kanang ka chot siga fu mai ka shila ka chunga sambangi ijam jam ga haya yaw hom de klaya naw shno jina ka bing ka banga golayatli dang sagata chika thawi pangsha chika thawi khya ka pau hilane experience ai awunga na le shila ka haya now ngasagasa sol awunga na leslak aya now ngasagasa sa wena kolayatli sadat gaya dam daran mi bing na sol na mishagli sadade David na meeting gali ida the yu da masok mi adam daran sol na mikbai shiawda now da li sadat kawai sai ka zaina la pare reng ta reng shingi ngahom jade sayuwa yuda da David na yamung yambai hikahawi mirin kajol kajang na kachung sambangi ana awunga sa gaya tam taran rai va ser gaya tam taran anatanga awitolan lipam laga nishang kyang tam taran shinawa ka rawai gasa pachiba rawai gasa telaga na migyan zangauda ana chilinga kumlaga ana chili morisa mi gaiwi karjan kala no vai re jiwangena Ashri agharali raipamoina hong saglaga aghara urayali ahi he died now ne ali hong laga awe shipai commander Zoab ali ka solaga jimarang laga aprevuling sopi vai sai kawe shipai urayana yewirai mi ping kikiringi raipamli le dakla tam taran inagada di aprevuling yurbireglada mang yurbi to da David na ajaba we now sa wai de kasana ka we ski mong shung da awi commander Joab li holaga rai mi ba hili rai mangali sangaulo lagana to withdraw saulo laga ali jili thi wai da kasaji kajang jang da ali rai mangali than sak laga withdraw sa laga ali jili sa ta we
Rama pen money. Samuel ma pen lak money. Jaina, Ravana li pichar kasawi. Kala nauda na pech baling gume. Awe naumira ka praye ka Ravana kuiti awe. David na wivang chap machaye. Awivang malung ringe ka Ravana kuiti awe. Ka Ravana ninkang de wangaina naumira ka kane pichba ni naumira ka kane Solomon li. Raparang saklaga kita da tek madeng sagi. Jaina David wi kerjaan hi pa ki ang adam dharan. Ketunga ka kya kang sung lagi. Jaina hang haya kerjaan hi alung li. Kechibali ana pandam ga sakla mathe mane ari hang dak le. Ngaya chui khang che au ngawi. Au ngana li reng ta reng shang dak le wi. Yang khang she ga jot hang vai male. Ana more sa ga hai wi khang she ga jot. Arama awi nauna ali thi khang sung wi. Mai gishi kang she ga jot hang vai male ka chi balik lam the ne ka David ne le hang da klai ba chi ka thawi ka jot phung dei na experience sa la ngaya kan tu ai la ka thor ra dam taran ring pa ka matan kra da David ne Ravana lu mission mi re gi anang nau chao wina ka kanang ka jot adam than le vali ng hui ring pa adam than le vali ma sod mi Jaina ne le hang da klai ba ngaya jot salala the thor rainer ring pa ra lu re ka hang hi da hang bishop ne vali zang da kri mi ne wangena ke wangla jiga ahi revali nga soda nai la gina ring room da klaya rawi rawa kani irim na karjani pa ki adam daran hi da an hang bishop hi nga thor song ring pa so kami sambang ra da hang bishop hi ka khang ma leila perseverance malayla kala sacrifice malayla tu hi mahang bai mane David we mirin li hi ki ang adam daran a ka khang la ge sacrifice lo sala ge example ga sada aling anui la koina jingom thada panga shugo ga adam daran aunga Israel we aunga sarako da ali Ravana thawnu mi ga ni jingom thada panga jaina commentary ba ki ang adam daran Jingun trada pangali ali thawnu mi ai salala jiling alang daw masang asab mane another 15 years ali Ravana trains awi khang masak wi jili sol na li reng da reng shang da gazat hi kalang chinga cham na ho da thiblung au li jaw da ngalai khuli gavely lung khuli ba kang thum jili Ravali akam na khang gaw samui la ba ka chikathawi khang she ga jot ma gi kala chimang la maning la Israeli ba maka thiplung aura jawgada ana atamakali ngasung sa Philistine konung jiliwala ga jang jiliwang thung bam jili khaba tam taran David liver recognize so the hiba David maning mala ja tam taran ya eli thega sa da thore jawda parek laga khamoli majoro shok laga jang kapano sarek da klei jang chika thawi mirinli ahi ring laga okti khara lagi jena awi mirinli ka khang awi mirin sacrifice to sa Ravana thawnu mi ga haji ajui thada oktirala da Ravali kambling sala lei bai mi komo sa da kha khang thu magali Ravana ka pa sa mi re ji shisang tit laga karing mangai na Ravana ali mahor hailang mani jiwangina David na Ravali amik shai laga dang amik yang laga ring pa dam tharan da Ravali ga gawe Ravana ali khangkwik mi adam tharan da Ravali masoj gade jang jiwangina idum da katong hi khuilaga David we ringa pala bai ringa shila bai masod la bai katong hi ka zem huilaga ajitum na sam da padakle hi ida da krani Jaina Psalm 35 hi pa ki adam daran David we mang maningla hi na itumli ki jizumi kla ka now da rei khamaya Jishu Christ ragi gija kala ana ka jog jang phum gi gija kala ka chili phena sal ka ring shok le gi gija amahaji tumli thing sagi Jishu Christ li Ravano tili hui kwai hui khamya ka sa dok tili jo grane awi sa khang thaping li hok ilaga ana hiping li amachi sar ko da ana sakrume ring rume ka sa khang thaping li mangali ana mata khak ka haya kya kala sa ji thai damji thai kala thumli ring ji thai da Rawi te kamade Rawi ungra matum li kya ga hang de ka sa khang thaping mi ka pya hawe Jesu Christali rat tu ko ya tam dharan hang hai ka tong ji yo hida da shiman baila da bitter na o tuining paningai na
Marcus we kana yorda mi gai idum na thei Yesu Christ na chimaning mane iwi ungram hilimaning mane iwi ungram hili chi sa sig ja iwi ki rao ting ting ina johora laga ikla da kan ki bai ina tu ya ga hang laga kan ki bai chimaning mane bider Yesu Christ na ga hang Yesu Christ ma thumi masterly tu khui laga red crack laga chipat laga lastly Calvary li banglam laga shautat kai ka tong ai thei laga sa khang tu ping hi nga chi nga jam na hawe atum na jahan dak le Messiah ji hila ngatang phira da atum na osana bo dak le ji hila hi tha ka itum ni kipana kan bra are itum ya khawale shautat hai ga awi chi ka shura next itum shautat pai nga chi nga jam hawe ji wangai na ali chi ka shura ali Chris pung laga ka ji atam dharan Peter na nganai lagina sakrum sa Peter jina la cha ha maina from a distance ali chi ka shur ji ji wangai ne sa khang da bing nga jing jam la khawe atum Jesu Christ li shautat laga cross wina kuidala ga chi fu ga atam dharan atumi asha ga donga shiman hawe idum na shisanga sa idum mi profession khai ga pha sinalaba hi ga donga hat no thai laga Jesu Christ li ga shur ji hila idum mi asha mlai ture ngashan ba khawai jahan khawai mlai ture ka thawra kle ka ji atam dharan malong ring lakin le de kle atam dharan Jesu Christ na ka tum thangmili ring shokra ko ji atum ning li mazang mane uklung li mazang mane yang tam je hai ka Jesu Christ na ba tum le ili ka tum thang shautre ka tum thang ji fure ka ring shok li re ka jang da ka tum thang Rebrawe Jesu Christ we take a sure eliva shinau bing na Matthew account pa ki ngadam dharan ba ki ngadam dharan Luke account ba ki ngadam dharan chikurje klan hairasai madakha khawe kaliwa ogle de jing raw le khangana to ajili card le khangana tam dharan miaka jili church in le sai anakyang le jaga why do you seek the living among the dead Kachiwing a jaili Kisanda Dadum the Kring Ali Pakala Ava Hili Malay Mane Ring Shokaire Raushino Bingji Ring a Park Kamatan Hang Vai Malay Mane Kangachi Langachi Excitement Ring a Yong Dry Unglaga Pau Hiung Hange Peter Long the Raying Kijang Jangda Ring Shokaire Sai Atum Linau to Sampang Katongachi the rest is history Jaina ka tong hi khia ngadam dharan sam le hang hai tang khamang ya itum chop salabai jarut asalabai khang ngator kraina ring pa khamatan sambang ra da hang dak le hi messianic secret lang sai Jesu Christ we kharjan hena ka tum thang atum da cham ja sai kha Jesu Christ na ring kle yang tor sunday ngator ring shoka tam dharan ba ring pa khamatan na pyam hawe Jaina, katong hi khia ngatam taran legisha ishing rabing. Idum li COVID pandemic wangina 18 Sundays. Idum chagmai mathing asagla echa we shimli confine zalaga. Idum li pam usagi. Ya vra hida de gajik pangrum ka hawi jong deitum. Malung ring lakina idum khangtum akal sia sai. Ya pastor sabai ka katran garakle say hanrai. Kiwi vang Before we don't write to being hiva, no man is an island. Idam akmang in a mering by me survive Masa by me. Young, made how we Jansam Hangari, made Rakaju the Glazely, made Taja like a separate Sadahaika, clay like a meat hore. Among Machi by me. Kakatongaji Kangramatam Taran, made G the Shokni. Vareshu in the chain and Rajai. Achi to me at the Ragags of Tamtaran, Zakmai Tangrum da, Idam Janghung Gasha, Tamtaran, ring a park and Matan Sung upon me. Jaina. Idum ya tam lila aju we texting heuki ang atam taran kita da ning gazala kaina malung ring la kaina kala na we shimbuli ka kanang ga ji rang panghauda kita da malung ring la kaina lega sawena idum kang tum magali verbali ya yawi da sia salaga kala aju we gazadi ba hang haida da gazahaiga shepa musa pai dugada na we shimpumule limne namang imang isolate salaga pamhauda verbali jan kang zek mening la chikat hawi Mirini the legitimely Tangamang Yagatani. Karvana Siasa, Quisan can be mine, Nelly Krakavan Sampangasegi. Achi to me that the Sangapangatam Sampangasegi. Rivali Ningshi say. Rivali the Masot me say. Ka Kakanang Ringashi, Rivana,
jo merin by the ring shilo merin by the kananglo jarudalo dai thumli rivana matam mimane hiva kashukamai ring pa kamatani va idumli promise sa gaine Israel no bina kahang mangana salala Rivrawi ma pen lak to the dumli robumli miramli exile right haure no haure khat halala ninga de seya ga sa dam taran awi maran bina kihang ninga taya kha inanali restore samili shidre ina no wi Jerusalem li gonongli na thanung mili shidre ge Rivrawi tui ning khalum tuina ungkup chingai aji tum thoi tum topic chi hine ngaya tang mang salala chap ma cha salala jaru shok salala chain ma tang mare Rivrawi look mission idum mirare Jimik ngator kra tam taran tang kamang shiman man ka hol ka bro laga Rivrawi chemsak sai corona activities wanobing na ka khong adam taran tingnaro ha awan na maling tingin na one day thum jing shanya Jimik ka pro adam taran itu meaning ring ka pa ka madan sambang sak ta da itu me mangla rin lila chi ka tha sambang sakrai kha kana wali ha ngai ba kai khoi ba ring pa ka madan hi Jimik showi tui sapai Habdawi Tisabaye, Kajang with Singum Isabaye, Kajik Tabing Wangva, Ogatui Hile, Chikatawi, Sokamiji Masambangla, Kantik Haila, Sabaye, Jenny to me, Mirinli, Yo, Takatada. We always saw Mijili Masambangla, Taugla, the Hangbaye. Examples are the John Harburn, Zimik Zanghaya Damtaran. John Harper na Jimik Zanghaya Adam Daran. It will be beautiful in the morning. Again, the gang. Kala adaung lawling a pakaurak ji Adam Daran. Ini sampang nirako the hang haiji. Ani chili masampang limane. Ka Yeshu Christian ang shit gahaya. Ala tradang hon. Ring kruyang a tor. Shimkurji reunite salire. Sampang lire. Idumi legashia bing. Lay shila gahaya brave naungra ababu. Adam macalak la country gahai. Idumi malung kring hang kwai malay mane. Jaina idum chak majaye kha shikasang masan gwilaga. Sampang lui ra kachiwi ashaji kajihanji shikasang li tum nisang miauda. Idum chika tawi ningklum jalongli shikasang diawlak salala masan gwilaga. Idum ngapak kashabne. Idum jang jaru matal jaru tasal mithailaga mirinhi opo kashabne. Jaina leishia ishing rabing. Idumi manglarin shongza kang kwili chikatawi journey itum ka chunga encounter sarako aju pandemic li ka shuna ki tumling pa kai laka ungsam pang kang sak thada nawi mirinila kang she ka jot iwi mirinila kang she ka jot ka chunga itum ka pangre kai tum na rivali David tada sia ka sa adam daran idum na shit ka sang adam daran David na rivana restore sam li chiki tada Jesu Christ na ka tum dang chikolipam salala ring shock le ka tada shika sang itum sai karula Rivana ring clear at all itum li ho adam daran idum sai kurlang a term gertuli shit like a chikat how we ring a park kamatan or ring a toy to me to big na ka shu ka itum chak maza salala yang tangaya ko wang itum chak maza baye ka jingtan ko horn krang shu da idum ring a park kamatan sambang ri da hang da le itum paniung like aya ari we 1 Peter we 1:4 and 6 le hang hai kana wasada chuiwang brena awi mi pingli hai kami shan la maga kui so kami sambang kawai itum na mangashong yang vai anana tumi wang mashui gabai mama khau gabai kala mashman gabai ji kazib mi haile verse 6 adam ga shu ga wang nadam ga jot ga jang sambang lala lan hi wi wang je katang makhwaya mirin ji wang ring palo da hangai le jaida idum manglarin shongza kang kwili idum matam kashuga mirin wi katunga ka kasaka buying asung salala joy comes in the morning kala John Harper na gang zimik tunai salala it will be beautiful in the morning again na gang jip niung laga idum manglarin shongza kang kwili idum la kaknang ka chot sabang re ka hi ka tha wish ka sang jile laga idum la manglarin shongza ng kwilak se ge he adum sai korli share sa ngai ne ravana somirano amen.